Kaseng Voice of the People Party hadian makalapan pendapat ba yaki kertong di panekun yaka MDC election. Syaki Artli ki Autonomous District Council kata Kakaz Hills Autonomous District Council pat ke Rynjah Hills Autonomous District Council haka katlai tarik jom mantau benai kaseng hapok ke jing bishar pat penskem ke State Election Committee jongka kala sei da uba Shemborlang Rynjah ubanya kun kum ukertong na Lyngkyrdem Laitkroh constituency pat bapat kamru kum ujoin sekretari jong kaseng pat uba Manbhalang Thabah pat kum ukertong kan Nongskhen constituency ubala syarem no pat haka MLA election sya assembly na penusla raus nam arhajar artulai kini ki artli kisnong laiknyo tangkal Laitkroh kidai ki bedang hap haka penusla constituency pala mi khat dau ba preston tensong UDPD Chief Minister jong kecela Mikhlaya pat kum ureu paiba bat unang pesan cukup parti VPP nga ai kecing kuplay pat ka jingkit bokit riang yakini ki arngut ki rangba bakin job dan buram hakani ki MDC election kabanwan Kakaz Hills Autonomous District Council pat kum curu yaki kertong na barok ki konsumsi beper